ngasi pauche ambada headline oina fongnari basi Indiana operation Sindur gi makada terrorist game mapan thugai kre haibani thugai game thugai khibagaloina na terrorist humdra rom su hat kre Prime Minister na chair lauduna Union Cabinet fangkre haibani aduga PM na cabinet mifam aduda security force ki action bu thagat pa phongdokre haiba pause phongli aduga Pakistan gi side gi Pakistan na military action Chathabagi ayaba pikre India gi si lan pam bagi mawongni haiba khogi India na chatharagliba operation Sindur asina miyang gi punsi manghaliba asi chapchaba paukhumpi na bagi damak Pakistan government na armed forces singda mapung phana military action chathanaba ayaba pikre haina khogi laibak adugi prime minister yauna khoi preside tawduna khogi National Security Council ki mifam da wafam ase phongdokre oza leiri ba paw se da kamaini yengbe oza phongdokpe oi hai jage oi new tv gi man tabiri ba ma puro pu ko no kurum jare hojik india ba sung ko gi pakistan ani gi marakta ko gi achuba ko gi war ma thopa he bisidi ori phi ma china dum ta ma chi gi he horofom ori shi kai no na ha ba tam da ko gi sai shi gi pen kuni thoi gi ko gi nungchen pu ni ma khai rom ta ba tam da kono jammu na kashmir gi program da ko gi dam ko je da ko jina ko gi lakshaba micham pra ko atai ko gi army extra army officer ma chu yawi adu da mo gi asom de gi lanchel laga ko gi pakistan ko kashmir de gi changchel laga da ko gi moino mi gi lam ko rak che ba ma pun bang tu mo no mi na kap khodana hat ki ne ba adu ko tu ti shi re na ko to ra du mo tam ju da ko gi yam no wai te pithibhi ba ko ji mo no wai te tu ba ko gi pura ko terrorist ki mi ha tam thi ba mi se barja ju mara ju le da ba mi gi patha da na lai ko ji bande adu changil laga na ha di tu adu da hat pa du lu matung da ko gi bar ki prime minister or president no in home minister ka gi ma pun mo no wai ta ba phung tu do hai ba di Bishop Parashin, the Maraliza, Bemachashin, the Kuki, Numina Captain, the terrorist Topchatar, Pibache, Bashi Yaroi, Langak Shaka, Lebaka, Langak Shashel, Wogolagak, Laidabani, maybe Punsil and Tumlun, no Laidabani, have Sapsana Kangan, and they had the Torogara, Marki Prime Minister, and you know, Mr. Lotokiba. Simply, I'm tagging I never. I do what I will do now. Quay Narang Hani, I Puntara, Trau Dam, up Kanogi, Amaga. Adu demi asomda LOC lalo control wang da lei hai adu da ko gi Pakistan occupy Kashmir da lei ba ko gi terrorist ke ko gi camp sing da ko gi attack moi mapal ke mapal de attack to sina ko gi hat ki ba ko mi hu gi mayam na da mat fu su re da humda su re ko sumaina ko gi tori be she bashi matung de gi ko gi India ge unu prime minister na sia lo ga mo gi ko cabinet bi pampang thoe adu gi security gi measure lo ya bole lokot kari haina lok thok re ko aduga adugi sigi pakum mena su ko Pakistan su India na tore bi sigi mo de chapsar mo gi election lo ne haire ba adu ndi lebak ani sigi oi ba phema sigi di sungjo shodra ko gi lalam thok de haya ba ne hai ba gi thajabu yam nang lei re ba adu manoni ngarang mane purjang na bar ki bapang khudi mak da su tonga to ko gi mok din na chingba karu ma lan to ko tar ga di si to ko tar kamai to ro shep oi ni kamai na kan ni kamai to ko ni hai ba kun to ri se adu oi phim se ko gi lan to thok pa hai ba chung shodra ba hai ba tam gi adu ga ina chai be na hai ni ma Barat masuk ke Pakistan anim baksida ko na usuk hore basi ki marakta thori bhi yang hore 119 ko ki 47 de na ko ki 90 ko 49 am lai khrabne ko si matung da ko ki lan baru shastri na ko ki bar ki prime minister ori ma tam da 1956 da asu lai re ko si matung da khari akan ba lan ro 1970 ki wan si da akan ba Pakistan East Pakistan ko West Pakistan khayok tuna huju Bangladesh na lai se East Pakistan hale mi sigi war lai hi bo si chuma ko ani leba ani ru no bani si tam sa na nu sin da na si tong lai ni adu ba na khai gi latest one hai ba ai ba ta ra gi 1999 de ko ja ko gi Kargil war ai to adu Kargil war ko ki ni ba Kargil war su fajana ko gi Indiana ko gi mai pa ki adu na si boda bijoy Kargil ko bijoy diwas pala da paktu ni ba adu na hujukti akoina oi ba film asida akoi yam na ko gi nung nang ni lebak ani yun thong ne blaga ani ase so jam gi la so la lam to ko la lai je apho bi ne te adu bu ba la la gi hor bi kari no hai matab da ko gi terrorist sing mi gi maral le jedra mi cham pa ja chung do ko no me na kap to na hatok pa adu ma mi cham pa hat pa sing do lenga bar lenga dai ri
adu leiri adu yaroi ha chap sala ko gi laman khumi ki thabuk chi chathar pare ba mase ko gi bar danga pu yam thagale sarkar leiri lenga leiri sasal leiri leba ka se lo si padera lo no order meang gi pulsi lantung ngar na dong da leiri hebe se pamum ting bne ba mase bung na ko na bar danga si chahuk sei ba adu mase gi hek mase gi hek ko gi on ta na ba ha ga ko jeng tar ga di manipur thui ba ko gi chahi ani sura ba ko gi som la le se mase kanana no na hai ba tar mase ko gi chin ko ki narco terrorist illegal immigrant singina tawbuni hai ba se ko gi bar danga na khange ba aduna batam ne yengyu moina ko drone season ta drone bombing tawdra mi hat khabani mi rocket missile capsule ter moirang da mi si khabani ko aduna natana ko gi manipur gi singa tampaka taina bachingi pareng asida sing da ko gi mapong ja khai mari manga sida numaina pareng kap ter mi hat na ta khai tawru bne ba adu matam dura adu ma terrorist singa chatari ba ko gi terrorist ki tapchiba thau sing mi haliba अरे कोई जिरेबाम की जाकुरा थोड़ा अंगांग पिक्सबा अंगांग मोई मरीगा दुपी मरीगा यारो गंदा मोई ओ लाइदरा रेप तौदर हाथ लगा फराक तो थादर खीबा अरे की मी में अमा फार के म कक्तर हाथ लोई मैम से सुबाय चाहिए नि सथर को तमजिलदी भारत की कलेंगांग ना अदु म टेररिस्ट दो करानो हाइबो खंग बहुदा ngasi बहुदा कोई साप साप कोई मा के अदुगी मोगी एक्शन लखुता दर लेबे से मसिमदी भारत नगारी जिंग मेंग से करिगिनो हाइबे से सिम हंगनगाय ओय aduna palagaram gi tawriba moi control min ka ha do khiba ek hat pa gi ta ba prime minister president union home minister defense minister loi mayam pun mun nuai ta phongdok pa du gi sab sab la min khungin haraga chi ngang apoi yang han ayukta caption na tawrido pakistan ko kashmir da leiriba terrorist ki tomato ki ma pen thuai ba mioi akoi gi marfu gi ma da koi sire leiriba leiriba adu ba tungda hek to wa koi gi kanona so koi gi pakistan hal khrena jamu ina kashmir gi ero si lai lo control gi akoi pareng ma da leiriba chira ko mu poina no mai capsule khojlak da koi gi mission akoi si sire ba chiru try phone gi ma si chu leire ko aduna leba ani si gi ukada ba chi hengala kani lan chu thol kani adu ko tabuk tani mordin tawriba yakulo tharong mayam se adu aina ko hanjan jarabada bar langa ne bar langa haiba si malem gi lebak sing gi manung da khwari gi mapang kan balebak army akoi gi aglalmi gi basing yamada mari so position da lebani adur moina terrorist haiba si bar dongte jeng na barate malem lebak ko di terrorist na bani adu terrorist butat pada bar langa lawri ba thodang se yam thage ngai oi adu bar langa ta hajin mu di bar langa karigi tamuk tano manipur sahi ni pharagla ba ko terrorist na sathaba lani haiba si khanga phauda masak khanga bora si bora manipur da free movement ja hanna thamba red zone da khwang ko henba marfa zone da henba ko hojik phauba ko terrorist singa sibu mati be pibang am lei be si bharat kari no haiba si bdi bharat ki state purmak sili jeng meng asida manipur jeng meng asidi atu maki alaman haina da atu migi bacha kaida ko yamna dictate to biba ko adu ko thak class citizen lo na thambi ba haiba ki mung da lei aduna sap sana ko gi paragraph da tawriba terrorist ki attack to gi lamin khumoi na hojik ward chathan da dure dana subai to dra ko gi manipur gi ko gi border state highway ti he na meng sang da bani he na chakwa da khona bi ga da bani transport da communication labi thong ari loi to ba phana khona bi ga da bani ada manipur ngasi phaw manipur gi lenga har ke prime minister president union home minister dps loi da leina manipur gi me sibo ko gi pura masagi maram damda lamja sara oina masagi maram damda ko changje pom log rip kem de leidna adu wana leiba me purmak se masi terrorist thon bin ko haiba sida narendra modi ada ya ko gi na khangbi da ba haiba se yamna ko gi bisang me khana ba me ni adu ga ba se mungda khwari gi pang jib kana no ha manipur gi miyam gi mihut oiriba election gi matamda ko gi miyamna ko gi voter admission vote thada da moi law maker ni legislature ni thagat ki ba ko gi mla sing me purmak se masih kari mata ko gi wa hai bangam jodana moi terrorist mi hat pa tar moi dupi ngang yaw de ibu munung yaw de moi gi mai chak te na ya si phaw ra thok gi mo de le thori ba che masih kwai de gi hena ako gi thabu solongai oi amani aduna hojik mani program pura mangna miang gi mut oi ba me pun bak se moi no lagum thok ba ako gi ba thok dang leba ngak na ba moi ba gi punsi lan thum ko lon ora ngak na ba thabak da law da na lei ba se tari gi no hai ba so ko gi lebak miang pura mak se na ba khoi se ko gi achuba lambi de salu na thok dang masak khangu nariba kalu harga moi gi mathak da khoi na moi gi achum lambi chana ba ko achum ba ko para ma tambi bi gi matam du di para achum bi gi para ko hajir di tambi bi matam ore adu hojik subne mimanga thuwa ganda vote ki damda na te ko gi
ꯂꯨꯁꯤꯡꯕ ꯈꯟꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯗꯔꯦꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦꯌꯦ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯐꯖꯕ ꯂꯤꯠꯂꯅ MLA ꯑꯃꯒ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯗ ꯂꯥꯜ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯀꯅꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯇꯣꯛ ꯊꯝꯃꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯔꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯝꯕꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯃꯃꯤꯡꯗꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ